Dumela weso, o dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele thutong ena ya phuputso, mme re ntse re le tabeng ena eo re buang ka sebopeho sa projeke ya phuputso, mme re boele re phete re hopotsane ka mepoto e leng di-hypothesis. Re ile ra re bothata e leng problem bo fuputswang diprojekeng tsa phuputso tse sebedisang mokgwa kapa tsela e leng procedure ya ho bopa theory ya science e leng scientific kapa hona ho bitswang hypothetical deductive method, bo rapalatswa ka le mabaka e le ho hlahloba kapa ho testa mepoto e leng di-hypothesis, ho bua ntle le bopaki kapa ho bua ka hlooho e ntsho. Mepoto e leng di-hypothesis, ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho, ha e makatse ho hang hoba re pota ka dinako tsohle. Haeba ho teng seo etsahalang ka mehla, re tlwaetse ho bua re beha lebaka la ho etsahala ha sona. Ho lepa ka hlooho e ntsho re ho etsa re rapalatsa mabaka a utlwahalang, mme hona ho bitswa polelo e leng statement. Polelo e leng statement ke mopoto, ke hypothesis e leng ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho. Haeba mopoto e leng hypothesis, ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho, ho ka haeba le tshebetso kapa tshehetso kapa hwa tiiswa. Ha o ka haeba le tshehetso kapa hwa tiiswa e leng polelo ena kapa ho bua ka hlooho e ntsho, ha o ka haeba le tshehetso kapa hwa tiiswa, hona ho bolela lebaka le rapalatswang le fumanwa le nepahetse. Re na le monyetla wa ho noha kapa ho lepa ka nabo ka moso o tla etsahala eng boemong bo tshwanang, kapa re ka tseba ho thibela ho se ke ha etsahala hape. Haeba tlhahlobo le investigation ya mopoto, hypothesis, ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho, e bontsha lebaka le rapalatswang le fosahetse, ho pota kapa hypothesis ho lahlehelwa majweng kapa ho thwe ke leshano. Boholo ba ditshibollo tsa science nakong e fetileng di bile hodima mopoto e leng hypothesis, ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho e leng theory. Mohlala, theory ya Newton ya matla kapa force e leng matla a hulang a tlisang mmoho dintho, empa dintho tse kgolo jwalo ka di-planet ha di hulehe ha bobebe ho latela boima le boholo ba tsona, empa di tsitsitse moo di teng, e leng gravity, force eno e bitswang gravity. Le theory ya Einstein e reng dintho jwalo ka di-planet ha di a ema nqa e le nngwe, ebile molao wa physics o tshwana hohle ho di-object tse bonahalang eka di eme nqa e le nngwe, e leng ho bitswa inertial frames. Mopoto kapa hypothesis, ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho o nepahetseng, ke thuso e hlophang boikitlaetso ba ho fuputsa, empa o lokela ho ba le makgabane. Mopoto e leng hypothesis, ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho, o tlameha ho ba le polelo le statement e ka hlahlojwang kapa ya testwa. Jwale mopoto, hypothesis, ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho, o lokela o be le moedi ka ho bontsha kamano ya dintho di-factor tse thathamisitsweng tse bitswang basusumetsi kapa variables. Hape e kenyelletse mefuta e leng di-method ya phuputso tse tsamaelanang le ona, tse thusang ho bokella e leng ho collecta lesedi, data, le ho le qanolla e leng analyze, le ho le toloka. Hape le tshehetse kapa le tiise mopoto kapa le shanotse mopoto,
le hlakise tsebo e ntjha e tliswang ebang ke ka phuputso research experimental e tswang le ka nnete. Ka ho mohlala wa bothata e leng problem bo researchwang bo fuputswang bo ka behwa ka tsela ya moputso e leng hypothesis, ho bua ntle le bopaki le ho lepa ka hlooho e ntsho e le polelo kapa statement. Ka tsela ena ditlhahlobo sekolong ke ditlhahlobo test e bontshang bohlale ba baithuti ka tiro. Ditlhahlobo sekolong ke tlhahlobo e leng test e bontshang bohlale ba baithuti ka tiro. Ho thoma kapa ho etsa formulation moputso hypothesis, ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho, ho etswa ka boemo e leng level ba ho nahana ka hlooho e leng abstract kapa mohopolo bo concept e leng bo conceptual, e le ho etsa ditholwana e leng di-results, ho etsa ditholwana di akaretse di tlolele ka ngaela ho maemo a thuto e leng study se itseng. Motheo wa ho metha e leng criteria, ho motheo wa ho metha moputso hypothesis ho bitswang ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho, ke ho pota se hlahlobehang e leng se testehang, se testable. Le ha ho le jwalo, moputso o theilweng hodima ha concept o ke ke wa hlahlojwa kapa wa testwa ka kotloloho hobane e le ho nahana ka hlooho ka botebo. Ka ho a lokela ho tiisa moputso hypothesis, ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho boemong ba ho sebetseha e leng operational. Sena se bitswa ho sebetseha e leng operationalization. Hangata moithuti wa pele kapa hangata mothati wa pele ke ho arola moputso wa sehlooho dikoto tse pedi kapa ho feta, ho arola meputso e menyenyana e bitswang sub hypothesis ho o moholo. Ho arola hona ho emela dikarolo e leng di-component kapa ditshobotsi aspects tsa moputso wa sehlooho, mme mmoho di a kopana ho eketsa kakaretso e leng totality ya moputso wa sehlooho. Moputso o monyenyana e leng hypothesis, sub hypothesis, sub hypothesis, sub hypothesis ke moo o batlang kapa ka mong o batla mofuta e leng moputso o monyenyane, sub hypothesis ka mong o batla mefuta e leng di-method tsa phuputso tseo lokelang. Se latelang ke tsela e leng process e tshwanang ho arola moputso wa sehlooho ka ho etsa meputso e menyenyane, sub hypothesis. Mohlala, baithuti ba bohlale ba ka methwa. Ditlhahlobo di theilwe ka nepo ho metha maemo e leng di-level, maemo a bohlale. Ditlhahlobo sekolong ke ho hlahloba e leng ho testa bohlale ba baithuti. Bohlale bo hlahlojwang kapa bo testwang ho baithuti sekolong bo tsamaelana le ditlhahlobo tse bohlale tseo ba di fuwang. Ho sebetseha e leng operationalization ha moputso kapa ha meputso e menyenyane, sub hypothesis, ho etswa ke methati e mene ho tswa ho nahana ka hlooho. Wa pele, mothati ke moelelo wa mehopolo ni concept. Wa bobedi ke matshwao, indicators. Wa boraro ke basusumetsi, di-variables. Wa bone wa ho qetela ke boleng e leng values. Tsena re tla di bona nako e tlang, re tla re bua ka tsona di-video tse latelang. Jwale ha re bue ka ho ntsha maikutlo e leng di-propositions, ho ntsha maikutlo e leng di-propositions ho fapana le moputso hypothesis, ho bua ntle le bopaki ka ho lepa ka hlooho e ntsho. Ho thusa ho tsepamisa maikutlo se fuputswang e leng se researchwang, mme ho ntsha maikutlo e leng di-propositions ha hona tshobotsi tse hlokang jwalo ka moputso kapa tse hlokwang jwalo ka moputso, empa ho thusa ho tsepamisa hodima ha dikamano dipakeng tsa diketsahalo. Ho ntsha maikutlo e leng proposition ke
ke ho bua polelo malebana le boemo bo itseng. Hona ho latelwa ke ho ntsha maikutlo a mang a supang dintho di-factors kapa diketsahalo events tse amanang le ona a qetellang ka ho supa qeto e tswang ho latela dikamano le interrelationships. Dikamano tsena, mohlala, o thusa ho hlalosa sena. Bothata bo fuputswang bona bo thomilwe kapa bo entswe formulated ka ho ntsha maikutlo ho amanang hararo. Mohlala ke bothata e leng problem bo fuputswang bona bo thehilwe ka ho ntsha maikutlo ho amanang. Ke hona mohlala, mme ho amanang re itse bothata bo fuputswang bona bo thomilwe ka ho ntsha maikutlo ho amanang hararo. Mohlala, matlo a ahelwang batho ba nang le bokowa a ntse a awa ho ya ka kgothaletso ya mmuso le ho ya ka dipehelo tsa ho ahela batho ba jwalo. Dikgothaletso le dipehelo ha di a bapiswa le ho nepa tlhoko tsa batho ba nang le bokowa. Ka hoo, ho na le ho se nyallane ha matlo a ahelwang batho ba nang le bokowa le ditlhoko tsa bona. Mohlaleng mona ho hlakile phuputso le research e tla hlahloba na ditlhoko tsa bodulo ba batho ba nang le bokowa ke dife, na mmuso o bona ka leihlo lefe kapa o na le setshwantsho e leng perception sa ditlhoko tsa batho ba nang le bokowa se jwang, le na ba mmuso ba bapisa ditlhoko tsa batho ba nang le bokowa jwang. Jwale ha re shebe re kene mothating o mong, re bue ka tshebediso ya kgang e leng use of argument, tshebediso ya kgang. Sepheo sa mantlha sa ho etsa projeke ya phuputso ke ho lekola bothata, research problem, bothata bo itseng, ho bokella e leng ho etsa collect, ho bokella lesedi, data e leng data, le ho fana ka karabo kapa tharollo. Ke sona sepheo sa mantlha sa projeke ya phuputso. O kgodisa mmadi ka dipokello e leng collection, o kgodisa mmadi ka pokello ya lesedi, data le amanang le bothata bo o bo fuputsang, esita le ho mo kgodisa ka karabo le diqeto tse nepahetseng hodima qanollo, analysis eo o e sebedisitseng. O lokela ho kgodisa ka kgang e leng ka argument e nang le kelello, e le hore bua ka logical argument, kgang e nang le kelello. Mohlomong o batla ho tshehetsa kapa ho resela maikutlo a itseng, kapa o batla ho sisinya, ho etsa propose kapa ho tlisa maikutlo a matjha. O tla tshwanela ho etsisa lefokisi ka kgotla ha le rapalatsa mabaka. Lefokisi le tla bontsha na ke eng kapa na ke mang ya tlotseng molao, hape na molao o tlotswe jwang, ka ho qanolla e leng ho analyse boemo, situation e leng sebaka seo tlolo ya molao e etsahetseng ho sona esita le babelaellwa. Hape le tla totobatsa bopaki bo bokeletsweng, le ntano etsa qeto na ke mang ya belaellwang ka ho etsa jwang. Lekgotla le tla etsa qeto na kgang e leng argument ya ho kgodisa na bopaki bo matla. Jwale projekeng ya phuputso o tla teka bothata e leng problem, research problem, karabo le diqeto tsa hao hodima ha qanollo eo o e sebedisitseng, ebe mmadi o iketsetsa qeto ka dissertation kapa thesis ya hao. Jwalo ka ha o bontshitswe hape jana re boletse ho teng mefuta e mmedi ya mathomo ya kgang e leng argument. Ya pele ke di-premise e leng premises, e leng ho ntsha maikutlo, proposition, ho bua polelo malebana le boemo kapa situation bo itseng. Mofuta wa bobedi ke ho ntsha maikutlo le di-proposition a amang, a hlahlamang a pele, a supang dintho e leng di-factor kapa diketsahalo, events tse amanang
le ona a qetellang ka ho supa qeto e etswang ho latela dikamano e leng interrelationship, ho latela dikamano tse. Dikgang e leng di-argument di theilwe hodima ho rapalatsa mabaka a utlwahalang a nang le kelello. Dikgang e leng di-argument di mefuta e mmedi. Kgang ke ya pele ke argument ya mathomo e bitswang di-premises. Ya bobedi ya mathomo ena e bitswang di-premises, moo ho lekolwang lebaka le a se itseng ho ntano etswa qeto e leng conclusions, e reng ho tla ba jwalo ho tse tshwanang le boemo bo e inductive reasoning. Isita le moo hape ho lekolwang lebaka le akaretsang ho ntano etswa qeto ka se itseng, se le seng le deductive reasoning, ho thwe se bakilwe ke se akaretsang. Ke yona mabaka a mabedi ano le ra bua ka tsona pejana. Jwale moputso wa lebaka la ho akaretsa e leng hypothetical deductive method kapa method wa science, e le ha re bua ka hypodeductive method hape o bitswa scientific method, o tswelella ho ya pele ka lebaka le nang le kelello e le logical reasoning, le thehilweng hodima ha kgodiseho e reng re keke ra ba le bonnete ba kgang, argument ya mathomo e bitswang di-premise kapa diqeto tseo re ka iketsetsang tsona, empa re ka ba motlolo kapa re ka ba motlotlo, empa re ka ba motlotlo hantle re ka ba motlotlo ka tsona ho feta tse ding. Makgetlo ao kgang e leng argument ya mathomo ena e bitswang di-premise kapa diqeto di hlahlojwang di testwang ka ona, ho ka itiisa kapa e netefatsa. Kaofela diqeto di conclusions di ka tjhoriswa kapa hwa etswa refine haeba di bonwa di sebetsa maemong a itseng. Kaofela dinnete di defects tsa science e leng scientific facts di theilwe hodima ha maemo a tshwanang, ke tse kang theory ya gravity mohlala. Ho molemo ho sebetsa kapa ho molemo ho tseba mofuta wa ho rapalatsa lebaka o tla o sebetsa kapa o tla o sebedisa ha o etsa kgang e leng argument ya hao, kapa ha o ntse o bala sengolwa se itseng, o utlwisise na lebaka reasoning le sebedisitsweng ke lefe ke dingodi ka ho fapakana, ke dingodi ka ho fapakana. Kwana ha se ka mehla motho a ka utlwang lebaka le sebedisitsweng ho ya ka moo ho lokodisitsweng mabaka ka teng, empa ho bohlokwa ho tseba na o batla eng ha o ntse o bala phuputso. Kwana ho teng meepa le methipoloho e ka kgwehlisang mangwele kapa e ka kgwehlisang kgang. Meepa le methipoloho e teng e ka kgwehlisang kgang le ha qalong e ka ya utlwahala. Jwale ha re shebe hape hona le ho hlalohanya e leng ho etsa recognizing le ho hlahloba e leng testing dikgang, ho hlalohanya le ho hlahloba dikgang e leng di-argument. Jwalo ka ho pheha kgang e leng argument, ho tshehetsa diqeto conclusions tsa hao ka ho tshwana, ho bohlokwa ho hlalohanya e leng ho etsa recognize le ho komela scrutinize dikgang, di-arguments tsa batho ba bang, haholoholo tsa batho bao o tshetlehileng phuputso kapa research ya hao ka tsona. Ha re shebe ho hlalohanya hona ho hlalohanya e le recognizing dikgang mefuteng e mengata ho ngola le ya puo e leng discourse, jwalo ka ho phura leshwetla conversations, mananeo a television, dipuo jwalo. Kgang e kwahelwa ke tse ka hare e leng di-contents kapa e bolelwe ka ho se hlake ka sepheo sa ho hlalohanya e leng ho etsa recognize ha kgang, ho hlalohanya kgang e etswa ka sepheo sa ho hlalohanya kgang e leng ho etsa recognize kgang. O lokela ho sheba mantswe a supang ho ntsha maikutlo
e leng di-premise jwalo ka lentswe le re reng kwana e leng since. Hobane haeba ho kgolwa kapa assuming that kapa ho shebilwe se teng given that jwalo ke mantswe ano a thweng ho lokela ebe o ka ba isa hloohong. Hape sheba mantswe a supang ho etsa qeto jwalo ka ho e leng therefore. Sena se tiisa kapa this proves that jwale then ho tutubetse consequently ka hona thus jwalo ke mantswe a ho thwenyana ha motho a qala re ka ho ka lebaka lena jwale ho tutubetse ka hona se ntse re utlwa hore ha tjho tjena jwale ko bolela hobane ba tla jwale ho ntsha maikutlo ke di mantswe a ho thweng ka ele hloko. Ebe o sheba lebaka la kapa le nang le kelello le theilweng hodima ho ntsha maikutlo le ho sheba bopaki bo hanyang dintlha tsena kapa bo hokahanyang dintlha tsena. E nngwe ntlha ke ho hlahloba le testing dikgang. Ho teng mekgwa e le makgobonthithi di-technique tse ka sebediswang ho utlwa kapa ho etsa detect dikgang di-argument tse kgodisang le tse valid ho tswa ho tse sa kgodising tse fallacious. Ho bolela dikgang tse nang le kelello tse latelang melawana e nepahetseng esita le tse sa lateleng melawana e nepahetseng. Dikgang e leng di-argument tse sa kgodiseng kapa tse sa kgoloheng tse fallacious ke tseo mabaka a tsona a nang le diphoso formal fallacies. Ditsela di ngata tseo dikgang di-argument tse sa kgodiseng kapa tse sa kgoloheng di etsahalang ka tsona. Di ngata hoo re kekeng ra qeta ho bua ka tsona, empa mohlala o teng o ka lekolwang ha re o shebe. Diagente ha se ditsotsi mohlala jwale re motho enwa a bitswang John ha se agente ka ho John ke tsotsi. Re re diagente ha se ditsotsi jwale John ha se agente mme ka wa John ha se agente ka ho yane ke ane se bontsha se re etsa qeto o le hore ipapisa le lebaka la rona John ke tsotsi. Sena se tlisa maikutlo a reng batho bohle ba eo e seng mapolesa ke ditsotsi. Sena ha se ho ntsha maikutlo kapa ha se premise, empa ha e ne e ba ho itswe bohle bao e seng diagente kapa bao e seng mapolesa ke ditsotsi. Kgang kapa argument ena e ne e na le kelello ya utlwahala na ho thwe eng le ha e le leshano le mpipi. Dikgang e leng di-argument tse sa kgodiseng kapa kgoloheng tse fallacious di ikgakantse. Dikgang tse sa kgodiseng kapa tse sa kgoloheng tse fallacious di a fosisa hobane ke leshano e se hobane ke puo e sa utlwahaleng, ke puo e hlakileng e utlwahalang empa ke leshano informal fallacies. Dikgang kapa di-argument tse sa kgodiseng kapa tse sa kgoloheng tse fallacious di na le maikutlo a futhang a fosisang, di na le diqeto di-conclusions tse theilweng ka ditsela tse fosahetseng, di theilwe ka papiso analogy ya leshano hodima ha bopaki bo rothofetseng bo sa amaneng bo e seng nnete. Tse latelang ke mehlala dipapiso analogies tsa leshano. Sekepe sa mmuso jwalo ka sekepe sefe kapa sefe se sebetsa hantle ha spectre se le teng se laola. Ke ka hoo puso ya kgatello e sebetsang hantle. Na sekepe se tshwana le mmuso ho motho a ka tjhong jwalo. O sentse re utlwa jwalo ka re qeta ho bolela hore atjhe mona papiso ena atjhe ya hana. Jwale ha re kgaotse mona re tle re tlotla re bua hape jwale re tlotla re bua ka ho bopa dikgang. Ho bopa dikgang re tle re utlwe rona ho bopa dikgang hona ho etsa ka tsela efeng. Re tle nne re tswela pele re tla nne re hopotsana re kgutlela morao hanyenyana na ne re felletse ho kae e le hore re nne re hokahanye ditaba tsa rona ho fihlela qetellong moo re tla re kutlwisiso ha ntse re hokahanya re batla re utlwa re na re ntse re reng weso ke hantle
Re tla boela re kopana video e hlahlamang.